Naša priča dešava se u bliskoj budućnosti. U svetu u kome je tehnologija učinila ono što je čovečanstvo oduvek želelo. Uklonila je oklevanje, sumnju i grižu savesti iz borbe. U ovom svetu neprijatelj nije čovek, već nešto drugo. Nešto izobličeno, zastrašujuće, neljudsko. Nazivaju ih stvorenjima. Bića koja treba iskoreniti bez pitanja i bez milosti. A oni koji nose uniformu opremljeni su neuralnim implantima koji im omogućavaju da vide upravo ono što treba da vide i ništa više. Ali šta se dešava kada se pojavi pukotina u savršenoj iluziji? Kada vojnik prvi put pogleda bez filtera. Kada tehnologija koja briše empatiju zakaže. Ovo je priča o surovosti, o istini koju biramo da ignorišemo i o tankoj liniji između čudovišta i čoveka. Naša priča počinje sa vojnikom po imenu Stripe. Spava. Uz pomoć tehnologije, u snovima je sa devojkom ispred njihove kuće. Idiličnu scenu prekida ženski glas koji ga pita da li je već budan. On je pogleda i kaže kako je siguran da više ne sanja. Dobije šamar. Svi u spavaonici su već postrojeni. Slušaju narednicu Medinu koja im govori da se nešto desilo prethodne noći u selu udaljenom 5 kilometara i da njihova jedinica ide da proveri situaciju. Meštani misle da su u pitanju stvorenja. Kreću za 5 minuta. Rejmen ga zeza da konačno ide u svoj prvi lov na bube. I drugi se šale na račun Novajlije. U selu su. Vidimo kako Medina koristi uređaj za simultano prevođenje kako bi razgovarala sa meštanima. Govore različitim jezikom od vojnika. Jedan od njih joj kaže kako je siguran da su to bila stvorenja. Nisu ih videli, ali su ih čuli. Posmatramo Stripa. Žena iz sela ga moli da ih zaštite. On obećava da hoće. Ona priča na engleskom. Uzima mu ruku i kao da šapuće molitvu. U tom trenutku ga poziva Medina. Govori im da meštani tvrde kako su stvorenja otišla prema kući u kojoj živi Parn Heidecker, lokalni čudak. Naređuje dvojici vojnika da ostanu i spale hranu sa kojom su stvorenja bila u kontaktu. Ostali idu kod Heideckera. Govori im da budu oprezni. Heidecker ima zanimljive stavove o stvorenjima. Meštani kažu i da ih pušta na svoj posed. Lenard ih pita šta misle koliko je stvorenja ovde preostalo. Dodaje da ih je tamo odakle dolazi bilo na milione i da su uspeli da ih istrebe za svega 2 godine. Stripe priznaje da mu nije jasno kako neko može biti toliko lud da pomaže stvorenjima. Približavaju se kući. Medina šalje dron ka objektu i detektuje prisustvo unutra. Ubrzo im prikazuje tlocrt kuće. Svi dobijaju precizne zadatke. Medina prilazi vratima, kuca i uključuje uređaj za prevođenje. Otvara im Heidecker, koji odmah govori da za tim nema potrebe, razume njihov jezik. Pušta ih unutra. Dok Stripe i Rejmen pretražuju ostatak kuće, Medina razgovara sa Heideckerom. Pita ga da li zna nešto u vezi upada stvorenja u selo prošle noći. Nastavlja kako je mnogo ljutih i uplašenih ljudi, kradu im hranu i zalihe. Medina nastavlja kako je primetila krst na njegovom zidu i da razume kako on veruje da je svaki život svet. Pita ga da li to misli i za stvorenja. Nastavlja kako oni nisu krivi što su takvi, nisu to sami želeli. To u njihovoj krvi ih je učinilo takvima kakvi jesu. Bolest koju nose, baš briga za svetlost života ili patnju koju će neko trpeti. Govori mu da svakim stvorenjem koje danas poštede, osuđuju ko zna koliko ljudi na sutrašnju patnju. Naglašava da ih se moraju rešiti ukoliko ljudska vrsta želi da opstane. U tom trenutku, gotovo neprimetno, Heidecker izvlači nož iz rukava.
Istovremeno posmatramo Stripe-a koji nailazi na 3 stvorenja. Poput ljudi su, ali sa licima sličnim zombijima i šiljatim zubima. Krešte na njega. Jedno od njih aktivira mali uređaj koji proizvodi neobičan prodoran zvuk i usmerava ga ka njemu. Stripe reaguje instinktivno i puca. Drugo stvorenje, ženskog pola, beži iz sobe dok se on bori sa trećim. U pomoć mu stiže i Rayman, koja juri za njom. Dok se bore, i ovo stvorenje vadi isti uređaj, pokušavajući da ga prinese što bliže Stripe-u. Čim se začuo pucanj, Heidecker je napao nožem Medinu, koja je vešto uspela da se odbrani, iako je posekao. Posle iscrpljujuće borbe, Stripe konačno uspeva da savlada protivnika i ubija ga nožem. Rayman se vraća vidno ljuta. Stvorenje koje je jurila uspelo je da pobegne. Stripe podiže uređaj koji je ispao iz ruke jednog od njih i zagleda ga. U sledećem trenutku uređaj zasvetli i ispusti oštar, parajući električni zvuk. Refleksno ga baca i silazi nazad kod ostalih. Dok Medina previja ranu, Rayman se suzdržava da ne ubije Heideckera koji izgovara molitve. Stripe je govori da to ne radi, on je civil. Ta slika će je proganjati celog života. Ona mu, uz blagu ironiju, govori da se opusti. Medina ustaje i naređuje da idu, a pre toga će spaliti ovo mesto. Stripe-a u tom trenutku preseca kratak bol u glavi, praćen istim električnim zvukom. Vidimo Leonarda kako iznosi i pušta pticu koja je sve vreme bila unutra. Odlaze. U povratku zezaju Stripe-a da je Terminator. Ubio je 2 stvorenja u prvoj borbi i to jednog nožem. Nazivaju ga Srećkovićem i govore kako će se večeras zabaviti u snovima. Noć je. Stripe ima erotske snove sa devojkom. Sve vreme dok sanja, pomera kažiprst. Na nekoliko sekundi vidimo da mu sistem gličuje u snovima. Nešto se dešava. Jutro je. Rayman je na strelištu. Još uvek je besna, jer joj je jedno stvorenje pobeglo. Pita ga da li je lepo sanjao. On joj govori da je san bio okej. Smeje mu se i kaže kako bi, da je ona ubila 2 stvorenja, bila uzbuđena satima. Očigledno je da posebni snovi dolaze kao nagrada. Stripe puca. U početku je precizan, gotovo besprekoran, ali ubrzo mu se u vidnom polju javlja kratki poremećaj. Slika zatreperi i on promašuje. Pita ga da li je sve u redu. On odgovara da je samo malo umoran. Ona ga blago udara po ramenu uz komentar da je, po svemu sudeći, ipak imao dobru noć. Ubrzo su u prostoru za fizičke aktivnosti. Stripe ponovo osjeća smetnje. Medina primećuje da nešto nije u redu i pita ga šta se dešava. On priznaje da nije siguran, da se osjeća neobično, ali da nije bolestan. Prekida ga i naređuje da se javi u ambulantu. Kod doktora je. On pokreće dijagnostiku i pita ga šta vidi. Stripe odgovara da vidi kocku koja se okreće, zatim stablo jabuke. Doktor ga upućuje da dodirne jabuke. On izvršava zadatak. Nakon kratke provere dobije odgovor da je sve u redu. Njegov neuralni implant ne pokazuje nikakve greške, a fizički je u odličnoj formi. Objašnjava mu kako se nedavno borio, možda je samo do toga. Stripe dodaje i kako su stvorenja imala tu neku čudnu stvar sa svetlom na sebi. Doktor mu preporučuje da popriča sa Arketom. Stripe je već kod njega. Upoznaju se. On mu govori da zna kako je u prvom izlasku napolje ubio 2 stvorenja. Čestita mu na tome. Pita ga kako se sve desilo. Stripe objašnjava da je kod prvog ubistva sve bilo automatski kao na treningu. Sa drugim stvorenjem se borio na podu i ubio ga je nožem.
Arket se čudi kada čuje da stvorenje u priči naziva on, a zatim ga pita kako je to doživeo. Stripe odgovara da je sve bilo na brzinu, u samoodbrani. Sve što je osjetio je olakšanje. Nastavlja da je ipak očekivao da će se osjećati malo drugačije, da će možda malo žaliti, ali ništa od toga. Arket mu kaže kako to znači da bi to opet uradio. Stripe potvrđuje. On ga zatim pita zašto je onda dolazio kod njega. Smeju se. Stripe se malo opustio i otkriva kako je imao par čudnih momenata. Kao da mu implant nije dobro radio. Slika mu se zamrznula par puta. Arket mu saopštava kako je proverio njegove implante i svi su prošli dijagnostiku. Sve je u redu. Nastavlja kako bi trebalo da je ponosan. Učinio je veliku stvar. Govori mu da će ga proći, šta god da je u pitanju. Prilazi monitoru i govori kako će mu večeras dati stvarno divne snove. Noć je. Stripe sanja devojku koju smo već vidjeli. Vode ljubav. Međutim, nakon nekog vremena nešto počinje da se menja. Slika se lomi. Njena figura se umnožava. Prizor se prekida, zamrzava, pa ponovo pokreće. Stripe se naglo budi. Sedi na krevetu i posmatra oko sebe. Ostali vojnici spavaju, a po pokretima njihovih prstiju jasno je da su uronjeni u veštački indukovane snove. Stripe i Rayman sutradan odlaze u selo. Dele pakete sa namirnicama. Prilazi im Medina i govori kako je Heidecker tokom ispitivanja otkrio još jedno mesto gde bi mogli naći stvorenja. Iz baze žele da ga provere pre povratka. Odlaze tamo. Medina pušta dron. Pita ih da li primećuju kako je jedan solarni panel čistiji od ostalih. Očigledno da na ovom mestu stvorenja crpe energiju. Stripe opet ima problem. Dok Medina razgovara sa bazom, on čupa travu i miriše je. Govori Rayman da je pomiriše i pita je da li je primetila da inače ništa nema miris. Medina završava razgovor i prenosi im da su iz baze naredili da se vrate nazad. U tom trenutku je metak pogađa u glavu i pada mrtva. Njih dvoje se kriju iza starih automobila. Pucaju i po njima. Stripe ide do Medine rizikujući život. Rayman opet aktivira dron. Na jednom od prozora primećuje stvorenje sa puškom u ruci koje ga obara. Okreće se ka Stripe-u i govori mu da se sabere i da je prati. Prilikom ulaska, on prvi put, nakon još jednog gliča, čuje cvrkut ptica. Rayman vidi da se sa njim nešto čudno dešava, ali mu ipak govori da je pokriva. Proveravaju zgradu. Nailaze na mesto gde prave uređaje koje je Stripe video. On se zadržava gledajući crteže na zidu. Nastavljaju. U jednoj od soba Stripe čuje šum i ulazi. Iza fotelje se krije žena koja kreće na njega sa palicom. Uplašena je. On je smiruje i govori da se ne brine, neće je povrediti. Govori joj da beži odavde i da nije sigurno jer u zgradi ima stvorenja. Ona ga nepoverljivo gleda i oprezno izlazi u hodnik, ali Rayman je primećuje, puca u nju i ubija je. Samo prolazi pored njega i kaže mu da je prati. On ne može da veruje šta se dešava. Ubila je ženu. Stripe ostaje kod mrtve žene i čuje pucanj s sprata. Rayman razbija vrata i ulazi u prostoriju sa više stvorenja. Čuju se njihovi krici. Odmah ubija jednog od njih, ali kada pada na pod, ne vidimo čudovište, već mladića. Puca i dalje, dok joj 3 osobe beže. Stripe utrčava u stan. Doziva je. Ona ga ne čuje. Puca po njima. Ubija starijeg čoveka. Vidimo dečaka i ženu koji prestravljeni pokušavaju da pobegnu. Ona je toliko euforična da umalo ubija i Stripe-a. Beže iza fotelje dok ona menja okvir sa mecima. Žena joj nešto govori dok Stripe skače sa poda i pokušava da joj otme pušku.
Rayman vrišti da su to stvorenja i da je pusti. Udara ga laktom. On je obara na pod. Udara ga puškom. On u tom trenutku uzima svoje oružje i udara je u glavu. Dok Rayman pada, puca i pogađa ga u stomak. Žena sa detetom ne veruje šta je upravo videla. Nakon nekog vremena, Stripe dolazi sebi i govori im da moraju bežati. Nedugo zatim vidimo i kako se Rayman osvestila. Besna skida šlem i prilazi prozoru. Vidi ih kako beže između dve zgrade ka vozilu. Dok vozi, Stripe tek primećuje koliko krvari. Nije mu dobro. U jednom trenutku glava mu pada na volan. Žena ga nekako iznosi iz vozila. Dečak nosi njegovu pušku. Dovlači ga do jednog mesta i ostavlja da leži. Ona i dete se saginju i sklanjaju grane, a zatim podižu daske. Ispod je skrovište. Nešto kasnije vidimo Stripe-a koji leži unutra. Žena mu je previla ranu, briše mu znoj sa čela. On se budi i pokušava da ustane, ali ga previše boli. Nekako uspeva. Ona ga pita da li je vidi onakvu kakva jeste ili kao stvorenje. On joj odgovara da ona nije stvorenje. Oni ne izgledaju poput nje i ne pričaju. Žena mu govori da pričaju, samo što ih ne može čuti. Nastavlja kako su neuralni implanti koji im ubace po imenu matice tu da im pomognu u borbi, ali i da promene lik i glas onih na koje pucaju, zbog toga ih vide kao stvorenja. Kaže mu kako je jedan od njenih prijatelja radio na uređaju koji može zasmetati implantu. Stripe ne veruje šta čuje. Govori kako je sam video stvorenja. Oni su kao životinje, čudovišta. Ona mu ponavlja da je sve varka implanta. Dok razgovaraju, vidimo Rayman koja pronalazi vozilo u šumi. U isto vreme, Stripe pita ženu kako onda objašnjava ljude u selu koji nemaju implante, a također se boje stvorenja. Pita je kako ih oni vide. Odgovara mu da oni vide isto što i on upravo gleda. Mrze ih samo zato jer im je tako rečeno i jer se plaše. Rayman je u blizini, pokušava da prati trag krvi. Stripe je pao na zemlju, sapliće se. Žena mu prilazi dok on okreće pušku ka njoj. Govori mu kako je sve počelo pre 10 godina, nakon rata, prvo sa programom skrininga i provere gena, zatim sa registrima i hitnim merama. Mediji su javljali kako imaju bolest koja se mora iskoreniti. Govori mu kako se zvala Katarina, a njen sin bio je Alek. Sada su samo stvorenja. Rayman im je sve bliže. Katarina mu sklanja pušku i govori kako je sada ipak vidi. Miluje ga po licu. U tom trenutku Rayman uskače u sklonište i puca u dečaka i ženu. Stripe je uzalud preklinje da to ne radi. Prilazi mu i prislanja pušku na glavu. Govori mu da joj da jedan razlog zašto ga sada ne bi ubila. On joj odgovara kako je sve laž. Ništa nije kako joj se čini. Ona ga udara puškom u glavu. Sa Stripe-om smo. Zatvoren je u bazi. U njegovu ćeliju ulazi Arket. Pruža mu kafu i govori kako mu duguju izvinjenje jer nisu uočili grešku na njegovoj matici. Za sve je kriv uređaj koji mu je spominjao. Vadi ga iz džepa i pita da li je to on. Stripe još uvek ne izgovara ni reč. Dodaje kako je napravljen od delova njihovih dronova. Svetlo na uređaju prenosi kod, slično virusu, ušunja se u maticu i pokušava je ugasiti iznutra. Kaže mu kako su stvorenja mnogo pametnija nego što su mislili. Stripe govori kako je sve laž. Dodaje da stvorenja izgledaju kao svi drugi ljudi. Arket mu kaže da su baš zbog toga toliko opasni. Nastavlja kako ljudi možda imaju lošu reputaciju, ali ne žele se tako lako međusobno ubijati. Objašnjava mu kako istraživanja vezana za ratove sa početka 20. veka pokazuju da ogromna većina vojnika nije pucala u svoje neprijatelje, već
iznad njihovih glava. Dodaje kako su to namerno radili, čak i u Drugom svetskom ratu. Samo 15 do 20% vojnika bi pucalo u neprijatelje. Za njega to znači samo jedno, da bi se svi ratovi mnogo brže završili, da se vojska malo sabrala. U Vijetnamu je situacija bila drugačija. Čak 85% vojnika je pucalo, ali je opet bilo malo ubijenih. S tim da su se oni koji su stvarno ubijali vratili kući sa haosom u glavi. I tako je bilo sve dok nije izmišljena matica, ultimativno oružje, neuralni implant koji te informiše, pomaže kod ciljanja, pucanja, maskiranja stvari. Nastavlja kako je mnogo lakše pucati u odvratna stvorenja nego u ljude. I nije reč samo o očima. Implant čini da ne čuješ vriske i tuđe glasove, ne osjećaš mirise. Stripe ga prekida i govori kako su to ljudska bića. Arquette mu odgovara kako nema pojma šta je u njihovim genima i nabraja da je reč o većoj verovatnoći da dobiješ rak. Tu su i telesne distrofije, slabe kosti, niska inteligencija, kriminalne sklonosti, seksualne devijantnosti. Sve je uključeno. Pita ga, zar želi da buduće generacije budu takve? Uverava ga kako se može smatrati zaštitnikom krvne linije, što je velika čast. Stripe mu odgovara kako u svemu tome nema ničeg časnog, samo laži i ubijanja. Arquette ga prekida rečima kako ga niko nije lagao i da je od prvog dana znao šta radi. On ga pita o čemu priča. Arquette nastavlja kako se složio sa tim da mu ugrade implant. Stripe mu ne veruje. On nastavlja kako implant ne bi radio da je bilo protiv njegove volje. To je presudno. Uključuje mu tablet i pušta snimak na kome Stripe pristaje na određene uslove kako bi postao vojnik. Stripe gleda i govori kako nije pristao na ovo. Arquette mu hladno odgovara da jeste. Stripe se ljuti i prevrće stolicu na kojoj je tablet. On mu kaže kako razume njegovu uznemirenost. Stripe mu govori da ćuti i zaleće se ka njemu sa namerom da ga udari. On mu se izmiče i aktivira daljinski koji ima u ruci, kojim utiče na Stripeov implant tako da gubi vid. Stripe uplašeno pita šta se događa. Dobije odgovor da preko matice mogu upravljati svim što vidi. Obuzima ga bes. Arquette mu govori da se smiri i čuje dve opcije koje ima. Jedna je da mu restartuju implant, što će mu izbrisati sećanje na posljednjih nekoliko dana, uključujući i ovaj razgovor. Druga opcija je zatvor. Stripe mu govori da se nosi dođavola. Arquette mu staloženo odgovara da će se bez njega sećati svega što je ikada uradio. Stripe ipak ne želi implant, ni pod kojim uslovima. Govara da bi možda prvo trebalo da vidi kako bi mu život izgledao bez matice. Aktivira mu sećanje na ubistva u kući. Scena je tragična i brutalna. Stripe ga moli da prestane, vrišti na njega, napoduje. Arquette mu objašnjava kako će bez matice sve videti i osjetiti, setiti se svega što je uradio. Pita ga da li to želi dok bude provodio samotne dane u ćeliji. Arquette prekida ovo užasno sećanje i traži od njega da se odluči. Stripe ćuti i plače. Neko vreme kasnije vidimo Stripe-a kog automobil dovozi ispred kuće. U svečanoj je uniformi. Sve osim njega izgleda zapušteno i staro. Na kući su ispisani i grafiti. Međutim, on sve vidi drugačije, u ružičastoj boji. Vidi i njegovu devojku u kući. Ispred su zastavice sa porukama dobrodošlice. Ona izlazi iz kuće i smeje mu se. Stripe samo stoji mirno i plače. Usne mu se podižu u osmeh, ali suze i dalje teku. Posljednje kapi svesti u okeanu iluzije. Naša priča se ovdje završava,
sa Stripeom koji je napravio svesni izbor da i dalje živi u laži. Istina mu je data, izbor mu je dat i on je ipak odlučio da ne vidi. Ne zbog lepšeg i boljeg života, već zbog iluzije, drugačije percepcije, vlastite nesreće. A možda je upravo to ono što nas najviše plaši. Ne to što tehnologija može da nas promeni, već to što ćemo, kada dođe trenutak, možda i mi izabrati isto. Ukoliko vam se svidela ova priča, podelite je, zapratite kanal, komentarišite i ostavite like za još ovakvih sadržaja. Hvala na gledanju.